Minista wa Urimi na Ndethia Mithika Linturi augite agatumira kanya kawe ja mutongeria kuona kimera kia miraa nigikwithirwa kiyukira na kuga murimi na mubiashara wake akwithirwa kigunika kiaria rentere cha Igembe. Minista uju noritie antu batige gwikira siasa kiri kimera kia miraa. Ndeto iji ni gwati mbaru ni mubunge wa Igembe Central Dan Kili Karitho uria ugite bakagwatanira baria atongeria bakuma ntere ukuona miraa nikuguna akari kenda gukiria uturo bwao ne bamenerete bonene asiasa bamwentere uni onto bwa gwikira siasa kiri kimera giki bakiuga anto baugotekyo bonaga gikiega kuma kiri thirikari. Dennis Mugendi katuambiririe nteto chetu. Arimi na biashara ba mirandi bethiritwe bagitetaga magita ja maingi na igitarira ja bakiathiraga ati tiga umira ya rugurirwe nthiguru ne Somalia utuba kugunikano atea gitumi ni untu bakunyirwa ne yaungumania tabo makatero na ikungara biria bethiritwe ne byo bikuga biashara ne yayo metho jao jonde bakunuririte thirikari gukurukira minister wa Mithika Linturi ona kinya abunge ba kaunti ja Meru mono bamwe na Joa Nyambene Nandi na Linturi akinyite kiathoni gya kurugura mukawa jumweru ja Springswell Farm Igembe Central mukawa bakumitie na kuajuka leta ugaruruku ntere nigisia Igembe kuona hoteli era for example nende tokenda kuthithia musemanio conference ya ministry kana ya kibunge tomba kuona anto tomba kureta delegation ikaomba kurara anto erie kweto nonto bila bitumete mawa na erie tora enyuma is lack of such opportunities. I cannot thank God enough, but I know you as my friends, you will help me thank God together. Ajali Linturi na tulite nturi na kujukia kanya gucokiria bare bari na mateta jegie miraa teto aigiki kinyane mubunge Dan Kili wa Karitho. Juzi naona kwa maruninga TV na nini heti watu wa miraa wanalalamika, nani mtu wa miraa mkubwa kuliko mimi? Sasa mimi na Mithika tuko pamoja kila siku. Kama watu wa miraa wana jambo, genuine problems that want to be solved, njooni munione, tukae pamoja, tuende tuone waziri, tupange mambo. Sawa sawa. Mimi niko kwa serikali kama mbunge wa Igembe Central. Ile serikali na undunia ndio ile waziri yetu ni Mithika. Sasa tuko kwa serikali alafu tunalalamika. Bukeva bwithiri kaine no gabo kununa no gabo kutheta ade bukeva bwiyome. The minister wa Kenya ora kwerwa ntorirwa mbumete Meru. Na mbumete Meru baubwe ibo bweri kwethira bwe tayari kuya na maoni na kumbura mauntu support ile kuendekana irambomba kuyana nikenda tumbo kurani tukio tuweka ngoi yetu ni kerere kana kurumana na utheri itena sababu nafasi ye itasaidia watu wengi, lakini andu aba ina ume na andu aba ina akili nora we tayari kulitangwe ende tena nafasi ya muntu kwenda kuleta matisho weta kurumana TV kana kuya kuthita na andu nonto kwebo batemba utisha na itukumenya na manto ya antu baraba hinge maslahi ya watu wale wengi maelo ya kwa ya teinchi inkuona na inkumenya lakini inkuenda bombere bravo enda mauntu ya viveka na njira ya mnamutaratara nekenda nonto thirikari na yobra mauntu yeta tume ako navigate mando ibo mbote wikirao yera ngomba kuthithia directing kathithia nyantiri nondo te ante kumyathine nyingi muno ku mibango aliuga irio ya gutethia miraa indi aliuga ati makuimpo cia ruo cia antobaka ibariani akora wora to promisire inya itara campaign nondo bathine miraa na mathoko tukoya ambassador wa nde imwira tucwa thoko kumoko kwetu twitangasa mambalosi lakini ukiwa garera cia wita kuinama na kana wa mwamba mukora yako ya kuya antu rewonto tukambiria kuinga njero kwa ukiwa akakwa karwa hatutakubali decision ya kwa. Karanya
Leo nendelea kora anto betere abe taba ikwan Djibouti beto chwa manto ya mira na nafasi ni arion Djibouti lakini yo abagia ata muromo batagu no dia muromo nara na ko arajua Kenya wanu atia leo kaiba muntu ngokoya bato kuikeria mbalozi no to ne koda te yambo kabisa kami metan tubetu to barabara ya oyeni mauntu ya to karenen harimi pocho ya katimu to menya brato atete non to ni komite tenya milioni ya nderida kembanje kweli kubanga ni mantu ya mirahi lakini ambia wengine unapiga kelele yao ni wakora utete kiria mantu yuni bana ni ata kinyampe zidi atawasi akuri wasi mirana chi okora boyire no bubwa kali ayo Unga wete kiata brenda dino nakora kana turi na twanje na ture kana nakora baba tora ba mamburuka Nairobi bakiwa ibo ene mira kinya murayo mo batere rokiwa ibo batora ko bontae aremi kwenda ko na vene mandu export market nara imenywe ene tindru TV kana biticho Dennis Mugendi Weru Wikendi Igembe County ya Meru.